ubundi amazina ge yitwaga. hari umuntu ubajije ngo kuki umwana we wamwise Zamuda. Nashatse kumwitiranya n'amazina ga nyina ariko numva ntibindimo. Umugore wawe ukanya afite inda y'umwana wa bucura. none se niyo mpamvu wamwise Zamuda? Dude, namwitiranyije na ga nyina. Zamuda se bisobanuye iki? Zamuda ni umusilamu. nyine bisobanuye iki iryo zina Zamuda? nyina yamuvanyemo amagara nubwo akiriho. bisobanuye iki Zamuda? Zamuda ni umuntu waroga imbere y'Imana. Azanaga buje agacanira Imana. Wow, niyo mpamvu umukobwa we wamwise Uwase Zamuda. Ego. none se Uwase Imana walahi. Yola. ngaho tubwira impamvu wamwise Uwase. Impamvu namwise Uwase, nyina yahukanye afite inda y'amezi 3. Rukumva? Umbabari ukaza ukapima uriya mwana ukamujana mu ruganda rupimaga abantu. Sanze atari uwanje namuha nyina akamujana. Uzambabarire. Papa wanjye ni uwawe rwose, naramubonye mbona ni Uwase, ni uwe pe. ubu ngubu ntabwo akwiye gukomeza kuryitwa. Nanjye ndabyishimiye ndagapfusha rukara. Ubundi amazina ge yitwaga. Urukumva? nene se Isa, hari umuntu ubajije ngo kuki umwana we wamwise Zamuda. Nashatse kumwitiranya n'amazina ga nyina ariko numva ntibindimo. Umugore wawe ukanya afite inda y'umwana wa bucura. none se niyo mpamvu wamwise Zamuda? Dude, namwitiranyije na ga nyina. Zamuda se bisobanuye iki? Zamuda ni umusilamu. nyine bisobanuye iki iryo zina Zamuda? nyina yamuvanyemo amagara nubwo akiriho. oya, Zamuda bisobanuye iki iryo zina? nk'ukuntu wavuga ati wenda inyogoye, bamwise inyogoye kubera ko afite uburyo yogamo, hanyuma Zamuda wari mwise ugendeye ku nyine bisobanuye iki Zamuda? Zamuda ni umuntu waroga imbere y'Imana. Waroga imbere y'Imana. Zamuda azanaga buje agacanira Imana. wow, niyo mpamvu umukobwa we wamwise Uwase Zamuda. Ego. none se Uwase Imana walahi. Yola. ngaho tubwira impamvu wamwise Uwase. Impamvu namwise Uwase, nyina yahukanye afite inda y'amezi 3. Rukumva? Umbabari ukaza ukapima uriya mwana ukamujana mu ruganda rupimaga abantu. Sanze atari uwanje namuha nyina akamujana. Uzambabarire.